Я читала интервью Розы Атунбаевой уже после вашего отъезда с Кыргызстана. من مصاحبه با روزا اوتونبویوا را خواندم. او میگوید که پرزیدنت‌های قزاقستان، روسیه و امریکا قرار کردند که شما را از قرقیزستان بیرون برند و سپس از پرزیدنت بلاروس خواستند که به شما کمک کند. شما در این باره چی می‌دانید؟ С просьбой предоставить вам политическое убежище. Так ли это? Вы знаете, мне кажется, она права в том плане, что когда у нас случился госпереворот, вооруженный государственный ба переворот... фикри ман ӯ ҳодисаҳои моҳи апрели соли 2010-ро табаддулот номид, ки дуруст аст. гӯё Барак Обама дар он вақт аз президентҳои Қазоқистону Русия он вақт Медведев хостааст дар бораи амнияти ману оилаам фикр кунанд. шояд ин гуна гуфтугӯ шуда бошад. чанде баъд Владимир Путин ба ман занг зад ва гуфт беҳтар аст кишварро тарк кунам, зеро агар низои байни минтақаҳо сар занад, маро гунаҳгор хоҳанд кард. мумкин буд низо шавад, чун гурӯҳҳои алоҳидаи мардум дар ҷануб ҷамъ меомаданд. норизоятӣ зиёд буд. баъдан ба ман Александр Лукашенко занг зад. садояшро шинохтам. ӯ бо шӯхӣ шурӯъ кард. Қурмонбек ҳоло ҳам зиндаӣ? Ман гуфтам худоро шукр зиндаам. суоли дуввумаш ин буд: аз паша наметарсӣ? ба худ гуфтам ҳоли ман бад аст, вале ӯ шӯхӣ мекунад. гуфтам ман дар Русия дар назди дарёи Волга зиндагӣ кардам ва он ҷо пури паша аст. ӯ гуфт: чӣ фикр мекунед агар шуморо ин ҷо биёрем? ман розӣ шудам, чун ин ҷо монеаи забонӣ вуҷуд надошт. Я, в принципе говоря, сразу согласился, потому что нет языкового барьера. Ваша позиция вот в با отношении... مالکیت شما در قرقیزستان چی شد؟ میگویند که آنها را دولتی کردند و بعضی را خود مقامات بلندپایه از جمله رئیس جمهور اوتونبویو گرفتند. Они же, видите, что сделали. У меня этих капиталов нет. Другое дело, да, все говорят, вот у него сын, Максим, вокруг него... ман ин қадар пул надорам. мардум мегӯянд Максим писари ман пулдор аст. ӯ тоҷир аст. ман ҳатто намедонам ӯ чӣ гуна моликият дорад. ӯ ба Лондон рафт, ҳуқуқдон аст. агар аз рӯи ғайриқонунӣ сарват ҷамъ карда бошад, пас додгоҳи Қирғизистон ба додгоҳи олии Лондон муроҷиат кунад ва бигӯяд ки ин одам ғайриқонунӣ миллионҳо миллиардҳо долларро аз кишвар берун бурдааст ва ҳоло дар хориҷ аз зиндагӣ лаззат мебарад. чаро онҳо ба додгоҳи олии Лондон намераванд ва инро намегӯянд? Как они говорили, миллиарды, миллионы долларов вывезли из страны, и вот теперь они живут там, припеваючи, почему они не обращаются в высокий суд Лондона, не докажут свою правоту?